ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau ini kiwan pentut iki bri wicengi ki ba ong banyak karaton ini ki ong goblok yang boleh setai di film ong begini karaton ka pamut datmin kini kiat overload hangni kini kita sedang melawan penkelumar untuk teman regi kena sungi ngelada batai lupa ki bakim de banlong ki ban lapan jam ya kan ngijing persen ke jongki ke ba sedang penkelumar ka thmak tien pedeng wei rangba nak than so ra bat ki nong khai nak than majai kala peteng biang halor ke jingkit palat put bat ka jingya laj naka land custom station ke badan hamajai hadin ke jingmi ki nong khai nak than majai ha khat atrik unai lor araja upsau ban pensyai halor ke jing kenok persya ki mentak sengi ka khat nyotrek unai lor uba welbon benut ulami biang syahmat ban takran kelai ki habe keren bigilap thai kubor ba welbon benut ula ong bala daki kam ba ki atre tang prakasi balai ki kali barjala kidang yat bat kumbalong ki barjala ki don kam bandon ya ka trading license ini kiwan pentut iki bri wicengi ki ba ong banyak karaton ini ki ong goblok yang boleh setai di film ong begini karaton ka pamut datmin kini kiat overload hangni kini kita sedang melawan penkelumar untuk teman regi kena sungi ngelada batai lupa ki bakim de banlong ki ban lapan jam ya kan ngijing persen ke jongki ke ba sedang penkelumar kadang apin kita ya ketika kata STV ke Woodbridge ini kita layak pas ke Woodbridge layak lagi kali tapi ini kali layang kali dan tu cakapan kieu ketrok tapi kini kita sedang menelum untuk bagi ki thaya be ketrok narut jangka Woodbridge kan dak kieu na tak tahu kini kita minong ki level lipat lada kim degi high level tak Woodbridge bilang tak kini kelinti bandai sport Woodbridge layak ketrok kayak nasarut gini kata tak ada yang le jongki nomor pa kata hi ka bridge santai di bantau ni kita betul bagi kita kili layak nastai kena lagi yang ini parok ski musim nadang kau itu betul masalah kaba di lalai ban pek nak banta jong ka surok 1.8 km kaba hab ban maramat dari ban penmaha dan masalah dengan kedau dapat dilakukan yang ini pada kasurok lada ngim penyaha lada ngim pikir ha kati surok kaba penmahara kai masora dalam banjot rakai yang sisi dikumta ban khangla ya kani ka jing jot jong surok
ni hapan check nan ba with bridge ya ka jingkit palat pun jadi prop di hadian kata gila le o with bridge ban pek ban ongi bagi dari ban penyakit tang aton nama aton kemde ke ba mi pha mangi ba penyakit aton Henry kadai ke ba don ta ko orang bisiru ba kadai penyakit aton lalapi phai syaka salam kaderu ke ba ni ka sokar ke jongi ka di salam tang aton ndan khat lai khat saw khat santon ndan bu mata kidan betang ki khat aton tendang ila bias bahan ni benta ni ba kasurok ka 1.8 kilometer ka hab ban sna ban pen bahada ban maramat da ka himasara kala ban ne lada ngila ban check bagi kali kimde banyak pala ya ka khaton di hendrai hapdeng jong kajing lek pikir jogi hakhe ngila ui penban ya kajing le persa jong ki eksporter anti apa majai ha ka bawat ki kaliru kim simla penyai na ka with bridge pat kumta nidan ya ki Philippines nidan ya ki dan sebagai seperti fisket ndang ilagan banten di hadir bang ilai kajing le persa ka jong ki dilakil penyekendu ya Wastan Commissioner Jogja Transport bat ujor HKBD bat kajing bu dari CCTV HKBD bat ban display yang ketika jikthau sabak namar ba ngila pani ida masuk namar ba pinken mau HKBD kila pakai kubor shua shitayo shua ba ka jingki umdutkan perang kalau dan kue galak sakai kubor ke liwat jingkit nanti kalau yui ba kani ka jingtho ilabu sapokut lara pipek nabar yui hadu ba u nokso kubor ha bandarung hakut ban yui ke jingtho di ha kate keski ka hendu trek ba ni lalek hapo jong u Astan Transport Commissioner bila ongi ku bodi ban display sabar berkentar bila orang ibu di banbu CCTV ru bat ba penting kenal ba kita perbayaan na ketika 1.8 km so on Bangladesh di ban ya tang apa kharatan semua ban budin dari dikibir mo ba kidan evidence ma apa data ya mo wal ada ngamding no khairu re Henry menta nomor bagi kelas dah ngihap ni ban pedi rate assessment menta ke $200 ngihap ban kili mundur no phil dan kili kat no umau no pok wari gio ngihap ban kien yang salam ngihap ban siu yang kebai gali ngihap ban siu yang by driver bat baro kita kicinu step ke expenditure baro hadir da pilayo ay kapel pinhaban buria lamda kini kibreu ki yonong naka jingtam naka jingkut naka jingkit palapo si dolar kelaban long ba tongan subuh ada kibu prapo tengga mun ba kahyan ki nyok kendri mani prapo tengga hi kahyan ki nung la ban batai exact ya ka dolar ya kahyan ki Dena tak tahu kani kajing le to di Gibril ka penduduk nong ya ka state government ka hangni gilapan ong ba kadang ka leakage jong revenue to the state government ka bahe hadu kata Dena tak tahu setenan nomor bagi ong badek chopo chief secretary dia seleng ba jong ka press conference mengi bangan intersi ala langsung rupa KPI ke bawah nga lech po police station po majay bankran daga baskupo daga bajajay ban ong yo tulit hati ba yahapan pet ya kani kajingkit pala pun jadi truk namar ba kalakta ya kasurok kaba kani masora hapan lintir hapan tengah nama hapon bagus ni utak kasurok berokat kini surok berokat ya kaam kin aidau bala sip mau ya ki kulung kena kin aidau
ba kelakti kan ai daw na ba sudah kan ai daw Indra wala da ngilalek banyak kendu ya apa police station nanti punya kita kam semula dan kedua empat dan kedua depan ngidi ibakan nerap ba ini kita punya karakter tenda gilayak hamjrong kumni kelaya ni sekecingnya mo itu gila magtu di prestasi berkat untuk meeting ngangai sekarang bahkan di kecingnya kunjungi ke benang jurang di berikut atau takasi kantam nak kalian jawab di preso tadi 8 bukit yang berjumpa orang di social security nomor ba nak kalian jungi kuat bantip bau chief secretary unle ayu halor kata presentation ke jawab di tadi eksporter haji susah ngi katang idang up ya kalika jubab atau assistant commissioner ya kaba ngintip dikena balik bakim simla pendiang CCTV balik bakim simla la an telakam kita jingiat aton penban pindet pensan kiwan ki eksporter kibawan ban indulvin hampek ban keno penban yang bang di eksporter handi ke kecingkili kami dan iu dan kecingkili trilang atau dan je trilang apa juga transport department berkini kinonghi berkini pelat yang akan tetapi kecingkili dan iu teng jong kelika jingai kecingkili i kawai kalong tu lima nomor kali hapo kali ka ngetran bet hapo ka LCS jong macai nomor ba ngamla kan kren sikiwi ki LCS nanti sikiwi kumbagila omo balik ini pek lang iwi lenti ngamde nakatakan lenti pek kembang wajib sudah pek lang wajib sudah pek mau lang de mono pek macai dihakap banti kena ya kali kecingnya bet ya nanti kecing long pun terpam hai ke patai kadon kam ya ke CBI kadon kam ya ke ID kadon kam ya ke ID bagian ya sakit ban penting kena bahkan ikan kam hai ke long pun bersubah Henry ngami bahkan ikan kam hai patai nanti ke long pun bersubah nggak ngelahong bener ngelakar bener bagi haban say tadi evidence ijing sisa pro ia kecing termau kecoki ya bat mentah ngan say ya ka evidence ha kaba kini kibriu kiba ong pakimdei kita ki high level tinang ni mentah kawan penip kide level itu kecingkeran pada jong gue ku orang pak nanti nampo maulong James Nongneng haka baulong ba kani ka arton kalong applicable na em haka ke international kai motion ngaong kumni lada hadu kini kisini ke bangta bidang pilih ba ka arton kalong applicable na em Hadai pak isi apabila hayu berkata pihak dakaton pihak palakan yang kata nah kata ngom yu wajib semua bobi na po maulong mende berman patai staff siapa ke lain majai ke padang hap hapo ke himasora semua ha banpek ila kejong ke hima maulong jongpi ke padang ke LCS senti na po Boltoni yang keba ngaptip lakadan bridge na em Henry dan kam nomor bapila say kila sedang hiban bandren mentak singi maha bandren kapede ke LCS maulong kenang ba nginsong pu kan lada ka sorga ka pelaj sa maulong kelang bridge dan ni ka thau tau CFT balai pat ka sorga wan bridge sa kanikatan karya berkatan umdur jogi. Tadi berdai ka away ki jikili yang sarkan hatu kedon KDKA halengan jom kadi kajing penyak sakaway ke LCS ki penyak dagumay sakaway ke LCS ka penyak dagumay dan corruption na dan halengan jogini kakaway Batas Sokat
pai lok jung pradipal ka kadau kolong ba ngam te kertang i pi tong henry ngam ju kampai o ngam di eksportar ngam ju kampai di ong di i pi tong di lok jung pradipal tuntah hi o le lagi bangat kertang ngal on kertang kan i la dagi ong bay tre para hasi khara bale ki kali khar ki dan ya ti kembakalong i khar kin ban ni train license la dagi kali kita plak ban try ti kedai-kedai ke Bakumno ta. Mana belum try ya ke kali. Ngomong berok kita kali khar ke berang kamai hanke. But lada kita kamai kemudian tu try di mana ni ada train license. Apa benda Henry kebun mata benda. Sibun ke nak tahu ba ngaso tempat hibat itu diberi kini atrek bakin keren persaingan nama ba ngayo ekala pada ba nganti jeliu hai kini beri apa macam ni ko apa kali lagi ki ong ki pendesak lagi bagi ai karator dia cepat ngapong iki maina kita nak jong kamau lo jong mau kita nak jong salam ngai begian hendak ekspor nah ko apa kali kitip nam tip kapmu kador jong mau sitan garid assessment habari hasapok Bangladesh mentala atlus nam natip bakde shi paulola gumnu kiem laga kamde kebakiem naka overload gumnu kin kam bakiem naka ni khatarton tangtang lari ban sutu tangtang lari ban makan ka kampu tu jugini gibriu bi kata kita periksa nakakataw nga kuha pa no namar ba nadu Pak Sadan Raji James Namnamro ki ong kumno ki ong ba kinlet support chief secretary trong the state of Meghalaya kata kabangi hap ai jing kersan mesim bagi bendek no mador shaw chief secretary trong the state of Meghalaya ban pancing sai kaya gani khatarton kaya gani garid assessment kaya bantang kaya penekran nanti garid assessment lo Henry kinle kumno lada kamdon kalau kajuna penyerap nakalian jong chief secretary jong state of Meghalaya mana ban bakli kita na kakau na kerpa di kipres snowha ban budde yang gitu kebekeran di bawah balik chief secretary lalu kinle kita kembali mador kena batip batip dikena bakata kai ke pantai nanti kalau ngabut puspa sampai persa ya kan di departemen jong sarkar Meghalaya kepada nanti ngimsim lakta ini hakabade ngimsim lakran ini hakabade bagi eksporta ngimsim lakran ini hakabade bagi mining handai kejini keren juga kalau baik pada departemen jong sarkar hanti handai ngakendit panyui bahasa kata terik lumlang dan tak meeting hampo macai ban kenmo yang ba ngaruh nanti gue dapat di eksportar nanti ya hari kapor lewat jompi ki media bila hai kapor apa nong ki bas ngopa ban keli lam ya kita kita kenmo yang apa nanti eksportar namno ngejukit mau kan number plate kali ke bakatmu ketrok number plate kali pakatno bangaju pendangkam kasalan ayu ke bangaya iki gaya ke incidental chalanne gaya ada kata ke bagi ong ke minor chalan ke badan biji bagi kue bagi lagi kwa bagi tengah ter kambnya susu orang hiru kan kam sokrat kini ke kam bentit nanti benti biji sisa jenar kadau ngom yaitu barok iba keno enga bangade eksportar nanti bakin pinsisa kin ai disaki sebut kibabian lam kumta ngadon laka benta bangannya satu wepat binti di jing sisa kiba ngil sapen iya dia kalau ba ki kacing kering kecungki kalau ba menjutan high level nanti yung menjutan high level nilai benta ngan sapin iya ni clipping ban ngan sakeliru
kini pak kita gila beli. Nama rawat yang ka surat kebandai sapo Whitridge layan lagi kandidat kali private sudah. Hak kecingkran jongwei na ki eksporta ba Ores bayong ba kimju ki torok ki bikilet sapo mok ki umde kan di torket mau ki balet sapo caka bridge hendai kacing pesan jugi kalau baik bang menjudak kita kaget pelakon ini ke pengakuan nong di ba Ores ba pihak ban semua pu suan ngong ya lagi ba pihak banyak na katai ka Surok Karya kebahaban pas limba ia kacingki kumdut ia kaba lathok tengren dan signboard bahkan ma banyak pala ya kakar arton na kadau coba jingtuat coba keciki